Amasan Valentun ni kwa helai muna patin tu ngai ngau ke khomo zo se pakai so Krista menin ka ngai lut naw chibai kain bol hanin tunya ni holim video ile tu tua dinga igam sungo le nam sungo le hang sungo chule YouTube dinga speaker min thangta ho nam sunga dinga patin thu dinga kine pi ta evangelist son nyaw ta ong ki holim han ding ka hi en e chi ka ong ki holim han ding hi ya le tu lai age thang ma GMFDI chungchang tuin amai na sa ta hin do zingin a hin do ti le a hi lo na pathin thu to ki to poi to hi a in hlang sam zingin amin het nin in za jing saw ai to ki honin Bible lama zong chi na het na lam hi sang ta nei inam sungowa dinga kina pi loi ta khare ti hi ma sapena river ho zo se dinga zong ve lai phun do hin tin chilen ni nai chlai channel ta san cha te channel request ho in accept thai zal jang ma chunga ki pa thu sei ve nei ki pa me hun chun hung lut pe la ha GMFDI ki ti he nasta ta in adi lodan ana to Bible pathin thu to ki tu lodan hin na hin hang sam zingin iti phala ya pana hi chi GMFDI adi po iti hin na hin het chin ham chom cha se ole ki pa me how hil zon nang pa me ki nang ke pai chau nim kom ni anin ko thi la tu sim sei bun chu ni sok ki thei ding chu than thimin na thi la masang la ya I kan sei yang ta masang la ya thi lo hi ipui pa inu ipa ti hon tu sim mai ni sei pin tu la ya thi la pen hi kom ngel ngel au mai ta mi na mu thei tai ti dan na mi ta wai mu chu thi lai tan na ya chu ki chin ta tu nyai chu thu chi sei ki diwin so thui lo ta tai tai itia ko na hi chi thila how ho GMFDI ki ti pen hi adi lo na hin he tam ti itia kon ahong ki panham 2023 sila pu tu pu no me adi wa ki pa chu adi lo ka het paneta ain la tu ata banga chu hong ki peng do a mil a hi adi poi ta hong ki sei wang wei jing ei pon adi lo hi ki tian lang yon aga chu ki ve phat ni na ai la aga chu chom lo ka in sei pai thei de ngom tan hi a chu hong ki pana hong ki pu ke e jinga wo thi lo hong ki yeng da nei na ya chu hong pat pa sa di lo na hi chu ki chen je pathin ai chu pathin dan thu do pathin thu pal ke pathin thu sanga thil dang khat mel chi na hola Bible kalwala thu seite Bible kalwala pathin na tong theite ki ti jo ai lo di he sa hin na chia pa da sum ki pa nei je nge zon a hung wal che pharai nang jong hi biha pathin ho pin na sata chang jong hi na tin na mi tam tan sei le hi ti gam tin sei jong le na tu sei dan na la sa dan ho ki ve in na in komandan ho ki ve na hi le pu na sata na ne ti he ki muin e chon nang pan la na zala jong hi gam sung le nam sung wa mi tam tain a phat chum pi te ding hi ti jong hi kinep na lin ta cho hin phat jang phat chum pi mong ve hi chon ngang chung a jong ki pa thu sei ve nei ki ta lo na phat chum pi ma phat chum pi lo ha ki ta lo na phat chum pi ang tam ta om te ding in comment ho lai ve da hi le na testimony lo pi ta jang na in sim do jingin a phat chum pi lo ding ho loi chu sei banga la ya kilim ngol ho hung hi tan tin Christian Amy Society level adinga chun na sata phat chum pi dio ti mu do thei le ta san thei ta kha chei aya le chom kha chun hong dam mo in nang hin na sata in Israel GMFDI mun ho chun hin sei dan in chun Israel mun ada adem zia hi got na chang ma pathin in punishment na abola dam mo hi ti na seyovin ale Israel ka do nom chu GMFDI na do zo wa pat hong dam mo ham all GMFDI di lo na hin sei masak nga pa na hi nong dam mo tam ti chom chas in sei ole thilo ho ki ti hi diabol in atil ngol sa mihim nga nei je wa chu mihim so min sit le mi zu phang ki te mo hi na hi jing na a hi lo khat mi oina khat alu chang na khat ei lo la hat problem nei khat agil pi na kha yong chu hai phung te na bol hi sin te na bol he tia a hi lo I be ha child abuse child harassment na ki chim thei mi ma he win na ni cho ni ti on ta sei lo di na ya chu zon bung ke chang som li re na zong nong ho na pau diabol hi in chi diabol chum ati la bula pa zo sei pa in zong le fathers of liar he ti sai
Asia kilhem ngol te i tion tu asai lo dio in dammona kitio hi thu pin ngong ka gelpon pathining hin khuyo si ke ya hi ati jo kitchen ta ke man ka ta san choi jingin thile hin ki ti pathina yin na ya chu pathinin hin na dinga phat phai pi thai le pathinin chance ap na hi lampi aim komwa hin na thai ding ap a hi tio chu ai ho dinga pathin ang sunga ita sana ingap dat bo po riu chu pathina dei choi jing hi cha chu hi ngam na jinga hin hi je bang chu pathina ai puivin pathining galzo nai pi tho tho win thilo ho je ai poi ka cha a hin la hi cha ko na hi ke ma ngai lu le na chunga thil ki dang pathinin na tonge ti namu theina ding zo ke ma na chungai soi ka koi zo hi jo je pathin ki chin ta ai mu sa zo na ya chu tu ni hi chi thilo ho chu pathinin aza za ning ki chapau sa na za ai se yong le pathin gal zo na chang tho thawin krista lopina in kha akimu tho thoi ti chu tu nya ka phon do no ma in na so le hi chin na ki ti hi kan sei jing sa bangin 2014 late Adventist college ai ni ke lai wa pada bon sa ka symptom ho hi trace back ki bol hin na ya chu hi to lo sen ki pan so ke a gin cha lo hi lai cho ta bang i chunga thil tam ta ni long khai bo in thilo ho pau do le thilo ho ham na thei thilai po ti chu tu ne ka phon do no me ki pau mi na ki chi en chu le chula ya na ve ho lo sin jang he do hin GMFDI ki phu do masang pe ti ding ham thu phu nong masanga chona dam mo ai ta en GMFDI adi lo da na sei zia pathinin go na api hi pun mi him ki ti lei si din khwai khat ve le pathin thu mang taw jong hi dam mo te te ding hi in hi chu GMFDI do masanga pat adam mo nei ano mai tai to a hin do wa alang khana mo sai da ning ki sei le a hin do wa pathin thu hong pan zo ai hong le da mai ti jang ti thei khat a hin na yeah ti yang hi a hin pathin thu si dam now a hin na zon chi jo chi gal zon zon baptist bang cho alol ki tan ya jo gao sap na chang ham am dan chu faro ho herod ho ani chou chou ji a chu pathina gao sap ham na ai equation do kham sa dai ai lai le nero leng pan zon pol alola tan ho bang chu ama rom dan thu pi a chou chou ji ham na thilanam sio ho chu i pi sei da diu ham na a dei de ga khong wa dei de a mo min pha chan chu anop le thilai de nop le kaw he ti anop le ti tiu hi da ji ki chim pe hin dat mo de poi ni ke pa min i jo vi ver so yo se tu ni ai chi ke holim na ngai ho zo sin zong ki chin ta evangelist sonia wa kona dam mo chung chang le ngona di lo GMF den ngona chu hil chit na hi in ale hi ta bang thu hi a sei hi tambe se poin Adventist sunga hin zo chanin chuna ki sein hing la hi chi lai lai na sei ho lai ve dai le nanga hi ti mai te hang sa tein im chebum lo helin pi ha nai hin sein hi ta bang hang san na ki ti hi ipi motive na ne ya pathin ho pi na itabang na chana hi chi hi so sal ngam dingan hang san ta pan na him la jeng ham ti hi chom chan se le ka hin khwa bible hero la ka ngai sang ka de Elijah hin na Elijah hi ong ko na la pin na ke lo abong loi sai la ama hi mi mai pon van ti le jong ati jiu cho ai hin la Hebrew le khabulang Jacob le khabulang si mai le Eliza jong ai ho bangin agil kila dang cha in na yo ta bang kitchen ta ya chu iban ai le mi him nature nei su kin mi him mo ti kitchen ta kila ama ju tis be khwang kilanga takat puna koi machan alut ngam lo miau si na ti za na ki hot pa leng a hap ang sunga ga dinga na chon sit lung hai na milim ho nga pathin na do nga na lampi izer pumpi na pui khil na lampi akon hung kilen hang san ta kwa na ang san ta kwa zo zo pathinin a hap leng pa ang sunga ko na chu cherit badunga ki sial sa cherit badunga ko na hin pui ro kit na zerifa langa pui kit na pathina chunga lo pi ta ta mu sa pathina hang san ta man pa chun Israel gam the great apostasy khanga chu revival and reformation atun sa hi je pa chun ki na nei lo chu gin nei lo la chon sit na ho pathin do na ho pathin dan thu pal ke ho chu gam sung pom pya phun avom cha avom hin akang cha kang hin chon si in chon pa ti ki chen ta ni phun da pathinang sunga thina ging lo hilane tingai na
hi chi hin ko ho chu tu nya e ho pathian cha ti hin diu dan jang ai in so le malaki le khabu lang tu ga ting ta le nin nong lam pakai ni khung nun kon ting ta le ke man Elijah ka hin sol ding ai ti ke ne pakai na ele hi chi prophecy chu John Baptist nga goi lungin John Baptist so ipichi ni goi lun sam ti tinga le Jesus Christ first coming out nga chu but in Elijah spirit to John Baptist nga ani koi ya John Baptist in jong Elijah hagaw ni chang puma chu leisit pompi le juda le Jerusalem gam pompia chu nanung hayun na chon si kisiun pakai lam lin sim pup sang ko yun tia miyo si chu chon si kisi dinga ko kine ai la hi chi prophecy chu dual prophecy ko kidin ninung lama Krista hong kit na dinga hi ta san cha den hi chi lagaw chu possession na ai ho zo sin ine kit wa leisit pompe Krista hong kit na dinga vanui sim pup dinga hangi sap kit diwa ti cho na ya chu pathina agama hi ku ki tel ajong atun mizau tel ajong tun naga tel ajong tun nei hei tel ajong atun ning hi chila chu ei chu ki gel han lang ki ke han ki ke hi teule pathini hi chi instrument khat be a chu iniman sa thele ki ti hi ya chu ei man thil si bolwa ei ma hin khule pathin chu di ta ki chin ta inei po ai le leisi na pathin dan thu do na le pathin thu kal na le chon sit no chu ipia ki phungam da ding ham na ipia ai sei ngam da de ham hi chu e ho ki nei ai za bung som nga le get chang khat hin na sa ta kalung kim tong kha jingin kami te chon sit na phungin no onim sa in nim sa in lai hi chu hin ya chu tu ni nu nga hi Krista hong kit na dinga hi leisit pompi hi sim tok na ding le leisit pompi chon sit lung hai na dinga ko na nung hi pathin cha nang le ke isa phung lo ai asam phung dingum noi chi chu he tu na na ki tong chu ke mai ma cham pon nang ho sang sa nong mi mei san zo ke bo e zo ai ai hin la pathin thu ki ti wang chu a pathin thu ina banga phun ngai ti pa chu tu nya ka chi pi khat le ka motivation khat chu even listen ne hi sei ma bangowa hin ko dan atu sei dan ai va le Bible dom sang mi khare in chule tu ni nu nga modern day Elijah tin zong ami ni ka sa no men aze chu Elijah phala yang leng khat ko ma ga chia adi lo na ga sei pi ding chu koi ma zo sin ngam lo hin hi chilai phana thiem gao chilai za bo nga hi di pu adang dang zong um te ding hi ki sia su ke su kwa ki sia su ke adang hoi adi mo na chu he jang le au bum na bai thip chen chen ni wen na lai in sunga leng in sunga ga pho chilai za hin ka ngai toy la tui nam sungo wa tai pastor hi lo la theologian ho bunga tak tak ho bung yang sim sian lo ti me ti la hi cha chu mo pu dinga pastor evangelist atul reverend doctorate tam ta ki din la hi choi ve na la mi tam zoi tin thip cha chanin om na kyum tai ai lai chila ya nangin adi po hi chi hi tila ki chip na hi thela na to na hi na di hang san ta nin sei hoi ngai toilet namin zong hi sei baba modern day Elijah tin zong kain ka ko no men le hi chine sei do na jang chon sei ta in hi ta banga hang san na hin nei lo na chu pathin do ki ka dia hi le pathin do ki gui zom na phat ke cha nei tinga le Elijah ho banga chu adi chu di pui ngai lu za la hin muda man hi pun na ngai lu za mi te ma tha ding nanup lo zar mi ho zo se nang in pathin na mu chit banga chu mu chit ding na dei za la hi ti head do thai la mu do thai khat ma che hi in ala tu na ban na chal ki le han hita bang na hin te ya ko na hi message wang cho tam ta en kam pal cha ki ho na ho ai lo le message a ko na warning tak ta hi kha do ding khoti ding vun lip ding ti hoi tam ta tan ai la phone call mo na to ka do nom cho phone call hi lo la mi na honga tu kal hita na vel se ya le na ki jam do di tia koi lam hita ta warning ki ti hi na mu khai hita banga gilo le phamo le lungthim si keng le tul tha ding jing lunggel ho ong ki chip na ji alhang pia zan khang king ma hi no men na ya cho zan khang kim langa phone number het kha lo ang oi ka mo la ji ta pon na ai chong chu ila lo wa hi le ai chot ta banga hin avia vel call nom di sa ta call ki pi ma chan bol win tin ai wang tu la hi call ang kala po in bong lo ila lo be ai le message in phat bin tin ha za ne SMS in thalo ke bin tin ai chu hi cho ta bang lungge la pu chi pem ti ti ngai le jezibel hab lung chang pu ma chu hi hoi tai ngai tu di cha hab le jezibel khang la chu tu lai pam ki selo mong chi thilo ni hiu ta chu thilo ki northern le southern pum pi bona thilo sa ai chu
Rehoboam le Jeroboam khangaya chu pe ha milim mei me ni ho wo hi na milim mei bong no lim ho mei ne ho hi Ahab khanga hi milim mei hitalo child sacrifice abanta le baal pathino ko lu cho zon na ni ta bang hin ko chu ni to a dong hi ku ki te hi ve ting ta hi le inam pum piu hi society level mei le hin khu personal hin khu mei mya jong pathin do ki tam ta cho ele chu chung cho na sila pu khat ong kile mana pathino ka he ta le ki jong le yeng ti bang chana yeng ai tai le ho ngap giờ hôm gì lo ton pathin ki dom le khat ho di ki jong le yeng ti baal jong sa zon ju cho Israel tian ne na baal jong ni zon ju chu me hi ti chu hin ya chu i bat nai le tu khanga u ki nam pi sunga thagau lam veira chat veina khang ki ti chi apostasy ta bang ka ai ta ni ho ding a jong hi ta bang khang sunga i bat ting tai le hi ta bang ang ham ho loi hi ta bang mi gi mi that ding tul that mi man le yang ki so loi bat ting tai le adi chana chu a ho le ata sanu chi thila kon mo mai ti ki chin ta ki lam ai thu ha na nei lo i pya lung khai khi na nei thei lo na min a ho te ka mang le ke chu mi khadin na ho di point na ta sana di point le ipija di lo ham ta pathin pho ko na ki defend chu bible hitin se ki ti chu ele chithi lo loi chu betongo pathin tu ni ta banga se hin ita san le iki hil na di point ai se ai le so ne ki ta pai ita bang mi ham anu pai ta bang ham hita bang ong ko na chi he ti he hi chi pa ki ti hi ti a za ta san na ki defend gu ki mo za ngai tu ta no terrorist bo cho ki chi thot ti lo loi hiang pal di bo che me zon hoi tai vet nai ti chu he ong tua hil chit na ai ti ki di ben ai hin chit no tam ti le no ai ho ja bia to na sei na mong in mi hi mo na lai on na ti gam tin ho ya sei ji ben hi chi ko mo dinga ai hil chit na no mong ji se ai le bible la ko na wang pan sa na ding wang amu pu ve ti hi athu sei la sa wa ko na head do thei kha da hin na to ayong sermon zo chung a bo lo ko vetong mon zo chu nunga ki chi me zu kha me ti a pu a thu ni sei le le ai chu ban pathin hunga leitu la ho ko ma dil so hallelujah amen a ti zo phale ta ko mi ho ji chu ti chun thila na ga oi dan ki chin ta ki lang ai ban to nang le ke chu sei bangen khani ni ta san na di poi ti yang le ki sei sa no mi chu adi lo na sei na ya ki sei sa no ma ki nga ya ba le an sei chu bible ti zo na sei tia ei ma on hitalovin bible ki sei sa ji hin to azong sermon nan min pha le tu nia sermon in Facebook a khara hin ta doin chin khulam status khara hin ta doin thum zo le sermon hi drug addict na kham theung bol din jungol ve ti ha drug addict ti ham ke ta pon hung hi de ti hi ti ka ve nai le thum zo le ama zoom na ding yo en ki sei do ti hi ama future in he chi ko witness ong pang de ta na azo adi lo no chon an ko mu ding kamun amo ye athilo ki hello wa future link to de ki sei ji ve ta ya chu e ho bang pathin i po win team gao yong i po win jinga le thai ai piu no ni sei the po win a hin la pathin thu tai to mo ma khuwang chu abing a he ti wang ki chen ta ki sei ma mai di cha dai cha ta le tai bong ni tai ngai tu si ting la na zon ata ba pathin ki ti hi pathin na ki tong hi iti wa hi le chun pathin na to aphate ke chai to ong the ngai in so le igam sung hi bo da le burden canonizing site and 2012 fa pat na pathin thum ki chen ta mu chin na ka hin nei diu te taw te ka hin nei diu kong kha do diwa ko na hi igam sung wa pakai na tong le pakai pathin thu sei ka hi ti ho hi ba ting ta la i pe ha mi pi lung hol na le i pe ha i ra da thei thei ya thu sei dan hi ki tam ngan ta cho ni tho ta bang hina san ta ba dum kan nei aya chu bible la ki chin ta thu ta ti ho kai mu da o pathin thun chong ani chung chang thoi tai se o pathin thun hu ing le chung chang thoi tai se o pathin thun hi dia i pe ha bible prophecy chung chang a thil hong di ni nung thu da ho chung chang tho se ki chin sa sa ma i ti da no ka chinge ka thime pathin thu ka he to hi bi ai to tam hi in hil loi do tyo hi ilung thima burden cho zon tu sei te ki di lo choi yo
tu sei thim lo di lo cho ai ba nga a seum lo ai le kona sei ding ham ke dia na hong ki sei ya cho tu nya hi i bon chawa ikizui tu su ke wa im sei kho moi pathian ga im su tho ding chong le to adong pathian ga niao cha so i mu sa ta vin na hung pe lai ne tong se ki mo ya i gam sung wa ka tup le ka doi thu pi pe na ka dei sa pe mang chu ta san na chung changa hi na sa ta revolutionize khat bang te ngai chu gam sung hi ai chu politics jong in now ai pon society jong in now ai pon in now hi ta san na thu ai ni ta san na thu ai ki chin ta ki khial na gam khat len ta lun lawa hi ki ma tha te di wei na sei chokin jong ka pomen di jong di ma zeng ita san now hi alampi hi pathin dei lam hong hi han lang alampi hi bible in ac a hil dano pathin le khabutin hil ho lut po le han in sung he dam sa hi ho bunga dam sa hi in sung le ho bunga dam le society to dam sa hi na yes society to hong dam hi le nampi cho dam sa hi ni sei bangwa i bolai ti sung wa corrupted leader sum thai ham i bolai society sung wa pia selfishness dim se ita san now chu adi lo ji ai ta bong yung ping do the asan now ki bul phu now hi pia thu sim mai ani kha ham adi lo kharum ji ai ta hi bon chawai di lo kha hi tawin na nei sei cho hoi ma zengin i sei bong ha panai to hi gmf dai se a khu imi chu sa o hin ai la gmf dai khu ingol na ga wai bui di ka sei ro no men amen adi chane ta san thua ingol now aga hung po do e bo we lai hung menen pian la continue hiten na sei cho di a hi to hi chi ku ai ta hoi vet ovana i ku ti oi mo ti le pian khat da nai mu thu ya le bola chi kung ping do ham tia le sei bonga to na sei cho di a de hin church ai pi ki lo ham aga chi hoi hin di ta sei dinga cho church ai ki thil dan wa ko na chung ping do hin ale to bana kan do ding hi nan sei dinga ka de hi to i sei han ho to yang hin kisam kai su ke hi i pi ti le ho la cha theologian pastoral doctorate degree sang ta nei ho hin pathin thu ye het ma di hi in hi chi ong ki pana ti la jong ya di phoi ti i ho sang a jong a het de hi ka ta san a hin la en zo thim gao dang ho ba cha elaiza pha la ya thim gao dang ho ba cha khian ha u mo we dem i pi dia sei lo we dem ti nang ma na mu dan tom chan si e wala hi a chi na ong san jana a degree ong san jana hi thu ha sei lo de ti ho hi i na gam sung bui noi ha sei lo ding e ma line dung zui ta i het now izil ho ju sei ding ti ho chi pi kin e ma chla i pem a het na ju theologian hi kit tho na phd mth bd hi kit tho na am dan zakati comment la kho za ka ton ji cho zon i pi sei ji wam ne na i pi sei ji wam chi son neo hi thila tu simbo sei khen in lang bible tho in sei ati ke ji cha le je pathian tho hil dio pastor reverend bdmth phd chai scholar dim sem ka ngai tu ji cho degree kanui sinai pon mem kha chun i thei chana chu zil sang na thei chan chu zil sang a phai koi macha degree na koi macha education intellectual level le degree ho kanui sinai macha ampon ka za su ke yin ama wang chu banga ching ki sa thiem ki sai yoi le chun ila wa diabol hum ki chim kha chu ipgi phun thelo ham ka ti cho na ju cho be san chu bible he ke sanga bible he ngan ikisa wa so neo cha pathin tu sei da khen lang nang yong pathin tu ne sei I chum nei poi thil thu na sei le bo a pha pe ne tia se o chu chinga he a thu sei ki sai wa le chun thil na to na ji ki chin ta phun thelo ham ka ti cho na di best ai wa so bible first corinthian bung khat lang ji simply ngala pathinin mi mo tho chu a ching ho small phoding a man cha hi ti ho ki chin tan bible a ko ni mu thei win ai la tu nya hi min i macha ei mu lo tau min nui si ta ei mu nau ta hi pathin e hodinga kalbi dinga man cha na zo hi ki chin ta ka mu na khare ke paum le zegin mi hi zil na sang chana thu tam sei lo ding ti khari chi piwin na a chu tia le i zil nau chu pya pang ta ding ham na
sei do lo ding mi lo na ding a thu tam sei lo ding a le kha zilia wa le zil azil lo ho to ki bang kha din hong om tai ke man ka mu da na hi chi iti ka mum ta le dau nei ziu hin te number 1 ka mu chu ye chu lei ti mi hi ma wedding en jo atai ta lo le degree ho jo sang na ma zong le sat pu to ga chonan ka sei tai in zo khal hi ding baha na gin mona lung thi wai da zi yang hi first pen in ka ging mon ipizia da ham tia definite answer ki ti ha mo am thelo chu zo thelo cho e zo la tun kut ki peng han lang ata an hi khalle ei ki wang shin ti da bang khal khona a degree utam jang la ka ti ta san chung jang ai da nei ji wa hi ya hi chi a sei lo diu in ka gelen a khat na ani na chu nei le ni bola tip khen khen mo ham tia le ha a hil chin thelo ziu jong phitan tin i sei bang wa chu banga thi ma honga pathin tu hilding mi tam ta thila thu sei chu pathin tu hil ti na hi thila thu sei ti le hungin thila to ki vop ta ve thila ni tin sei ta sano tu ve ti lam pang hilawa hi chi lai mu ni thila ki phun na mu nei satan na to na hi tia sei ki ti chu pathin thu hi a le hi cha pathin thu hilding a ngan sio chun i bolai lawa satan hung ki chim ta pathin thua zen ngam lo le pathin thua pau ngam lo ham na ya cho ani na chun pathin thua kona a head do a hil chin thelo ziu jang hintin nang le ke na ko mudan we hin sayo nang le ke in i sei ngam na je hi a ye chu ta san a purpose i mu je wa ki sei ngam ding ta le burden in je wa ki sei ngam let sa na in toy Christian tam ta hi a purpose hello ngam Christian ki tam ta cho jesun kei kong ding no kong pui ding nei be i chu kong kon ting ta le vanui le si ni bui ding mi tam ta hep na la ding in hi chila cho koi ma cha na ki hep la sa long diu wa a tia ta san cha te hi vanui le sit pui hui ding le hil jang ne ai ngan siu so na i chi value le i chi purpose pe ni tu la Christian tam ta lung thim am ta lo cho China sang ta nei ding degree sang ta nei ding in chen lo chen ki kham chen cha ki sim ding award sang ta ki sam ning na mina chu PhD MTH BTH title za ki pu ding e wa nga thuing sei do le beginner level ta bang na kil tam ta om ai cho ta bang ya chu ai chia chu i ba ting ta le i purpose wi het lo chu a thing ta sei da nga chu wan gam thu ya rong kyum ta lo pia koi ma wang gam thu geram lo pia koi ma gam thu ge ni tin Christang ding a kino da ni hen leo hen i pia thip khen khen ayum diu i chu chonang le ke i burden ong hi na pian su oh pathin nam mi khanai sim ta chi nam mi khating ai sim ta pathin thua burden kan ke na le i pia hi ta banga lam wai mi te la chi pt thip khen ha kom theidam ti burden chi pu ta chonang le ke i chu mi amo lai lo amo hi pi sei kit bam lai ai ho lai pathin hen ngan ti tan ai ho lai pathin thu sei ma ti chi ma pathin to ai sei bong cho amo chu ga ki don bo ding ta le hi tia pathin hen ngan chu pathin hel a chu thilaung ki phunga thila ni hil ki ta khol na hi to bang ta san be chu hiu ve ni hoi chile pastor degree tam ta ni honi bola sei ngam lo ham ta le athum na chon ka sei do num cho kiang mui te a thi le thi tan te kho sa na nei lo de burden nei lo cho to na sei chu na ye chu mi him khat chai now in su mi ngai lu kha chu ku khwa la lu ding ta le chi hi ni chu bol hin ki tim cha pong kho he lo chun mal cha tha ne ding le ki nom lo boy ne hin chi thai ta ki kha mai chu la e le to sei lo ding ni tia ding tyo hi ngai to le ka church member ho ka kyang mui ho hi a thi le thi tan ti a ti na in ka mui na hi chi phamol he zengin hi tia chu het sei lo ding tam ta zil ding ei mani ta san le ta san di ta san da le thip chana kyum ding ti hi pathin a purpose le engan si now to jong akikalin kamuin ei chu Jesus Christ hi hodinga best example hi jing kein ama ong ki sol na hi adilo ho sudi ding ama pathina hi na phun do ding amang thai te o kai lu ding hi thu hello he sa ding hi le hi chi purpose ong ki sol na pen hi ama in kin ka head phol le kho ada in head that tip khen na nom le a purpose to hello in to na sei cho a purpose hello hi di tai hi cho pa anga thim chang ki lo ding ai le jaman purpose ai ne je chon ong ki ngan si na ho
to a duty ti tan ten a purpose he to a hin bol le nei le sei zui ho hong ki pison tan a chom lama sei dingin le hi ti sei zui ho jong chun tu lai ho zo si Christian khat hina cho sei zui ta wen hi ti sei zui ho zo si jong chun pa kai nei hi le lo pi I had lo ho cho he lo hi mai tan lang i ho to pathin nei Jesus Christian ei hil chang siu hi I had ti si ki pa ta ni tinum ta te ti le amo chunga cho go nom ki dinga hin na sei phung ding ai ki pio hin to ai zil sang chana tu tam sei lo ding ki choi to sei bonga cho pathi ai ngan si da no to ai ki kale ti mu chin thei kha jang cho hi na tunya nang le ken sei hi a ching pen he pe ra ki sei da ni koi man gyal da hi ti di wal bata mi mol pen ki hi bo chanang le ke hi thik ta sei de ni ma cha he lo pen ki hi bo ai wa nga cho pathin ki ti chu i mu chen ting ta le na pathin ki ti chu i mu chen ting ta pathin phu ki ti pa chu ki bul phu na di ta pa chu lam di pa chu i nei te ting ta le chun chi hil na ki pui hil no ki ti chu nang le ke in i sei lo thelo i phun lo thelo ti pa chu pathin bar da nei pi oi na adi da jesu christ ang ze tong 1 John bung thum chang ge no to simting ai la for the son of god was manifested that he might destroy the work of the devils aticho na thilana to ho sumang dinga mi hem chapa pathin chapa chung he ticho unga hi ele tu nia athila pu kha danga choi a sei lo dinga he choi i sei la kau te je ke ti mo nga ikial ngo hai ta ki lem lu mu ki ti chuna ai ani ding poi ki phot chi nai bo cho di wal le di wal vo cha wa hoi na avo cha hoi ta wa anom lo azu ding kal bo nga lo ta bang hi cho choi in kam bo se lui lup ding avo cha fi wa wa ding ham ti he go lo na a kial ngui ki ti mi church member ki ti ke ya mo he ki ti thelo chmi ai wa nga kial ngui ho chu tui hoi na mun le ham pa dong hoi na mun za jing hi cho na azu jing na ki pa tu nya hi koi ta bang ham pa dong a koi ta bang chen ham pa dong a kial ngui ho wa tui thia koi wa am ti cho a kial ngui na het ki hi cho tu lai ho bung mi kial ngui ho hi tam ta a kial ngui ching pai ne la cha tui ta pi ho lo a khet ga mu ta cho ya chu mun khana hi ne la cha tu ye ti da gel gulana apu pa lam nong he phatalo hi la wa thai ke tam hi cho na le ai chin la ma chu ke mun ho nong a ching hu a kai hu be ke pha na chu hoi chi pen tai tui thing le hoi chi pen ta chu ne la cha di pen am tiang he thei to la wa thai ke tam ta na ta bang chu ki ya chu a ching hu ho le chin ding ho hi i wa mang da no ki bang tam ta am da nei tai a level hi ngan di i chlai chu kyang ka ga sei nom kharum men to na hin sei tai tua i hon kyang moi ching ho hin i sei do lo wangwa a tam ta church tam ta hin hi chlai gmfdi thila ki phun na mun kho adi poi tiwa pia itiam ga i mu ti lo cho a hin la hi chlai ya i kyang moi ho chun anp sanga cho thila ki phun na enjo du zo thei ta cho idang ta hin na cho ya adu zo ta jiwa cho hi chlai ya cho adal hawa gawa wa to an sei cho di adin tui na le ham padong awai wa na di chu gancha na ngai charin gachiu hi tai na ichi bolai ta chum thei ham tia le enjoy i kheu na jang sei ta aji chu pastor reverend dr tam tai akia ngui ho hi awa ding dola wa thei te lo awa na ding dola patike chan ana wa le tu nya hi chilai chi khu mi khu za khu phalo ding hi chan ge yang khu pi ling lo ding a hi adang hoina ha sai lo to kilonin a chi o khoi wada le da a ki ha sai lo na ho bung ho a hi kitile ti sei wa lo ding a hi 70 advantage chung na hin e he kham chanin nang hin adang dang hin youtube bol lo hi ta church member la ho bungain patake chan bible in pathin thu ritin a sai ti ki hil a hi ale hi chi to kilonin 70 advantage si thila ki khop na muna hon gme dia ta san hi mi tam ta hui do en koi ma nga chi poi ki tele ki sei wa lo hin na mi koi ma zo koi ma chi um poi advantage sa ko na koi ma chi um pon ching holamin ki phau sa ta la chapo ta sa I min phau lo ko advantage mi koi ma poi ti tu na ka phon no ke pao me ji chi bola chi lo ham ta le toi sai tai hi chi kyang moi ching pa chon a kyang moi ham pa dong awa na ding a he re hi hi chi lai mun ham pa dong ni lai a dang cha la tui ka pi de ti cho he ze a chu
ya chu kial ngoi chu lungmong ta mun danga pira ham padongom na muna dalha ham pago bagan ne dingam na ti chu thi le thei lo hi hi chi chu hi in to adang hon ni sei bong vai bolai ta mi tam ta chiam ta le mi ta san na ki kum ngai pun ti si ho hi chu min anup le thila kyo win tin min anup le satan kyo te anup le kaw kyo win tin nan ki kum ngai pui ti ho member ho hi atam pe na chi hi chi lai ta chu ikiang ngoi te ha so na hong hi na ai le reflect imit mo na an ko mui ti jong hi he do thela mu do thei kha chei ki da ka sa pen hi gmf dai ka pompoi ta ang ka ta san poi hi jang le so ne ho lai ko loi hi chim cha nong le na thi sei he pathian thu za point ti te mi mo loi na i be ti ngai le abui mo mong so he tan so ta bong hi i so ta bong chu meo ka dong ka tin na hin sei pe de to na sei ba chu ta jang ka ta san pun dem jang ka dem pui i pi ki sei na mi chi na pathian thu ki chai neutral poi ti het di we na pathian thu ki chai neutral holim nom neo ka chom chai sei ai cho mo an sei na sei banga ta jang ka ta san pun dem jang ka dem pun mi pathin ho nai ki kumangai poi ei ma le pathin ki ka hi i ta san ke le phatai ti vin ai le ta san ke chu adi lo chu la heo ta ka ta san poi di chu adi lo ka hetai ti nai chu ai le hi tia ta san hello ka chu bola adi lo dan sei lo yu vem i pi sei nam cho loi hi thumo hi ta bang lungyal nei ho ti mai te na chu ngai ta bang pathin thwa ko na til khau na le na nga ko na til khau na thei dam se le koi ti kum lo ta sa nga Jesus Christian the great commission ap wa nang ho chiwin leisi kol kim vela miyo si seijung ga simon lang apa achal hagaw tinga baptize na boldingo chutieng ta le keiman kapi thupi yo si ani ding ga hi na ti Jesus chon mina ta san nung ki ta san tan ne ga subui ma ti nai sai lo chu elo le sol cha ti ho yong chun leisi pumpio ata sanunum kita san tawin te thire thiwin tin a hin le hing tawin te tin ei don dalu tu na gospel mu di we hon ki mo nai sai lo di cho na ki mo lo nei ya chu tu nya mina ta san no ma honum le chi ho tan te ki ti hi be ting ta le al hu wa pathin thu cheng lo ho pathin ngai lut na nei lo ho thagaw in ku ki ti phem ti ha lo ho mo ame nga hi nga na asu su na ning modon dona suwa pathian thu ki ti mim to ki chi de lo mi mai bo ti ki chen ta ka mu no mi hagaw in ko ta san ki ti hi amo hin i byam ki ti chu nyao cha yong amat pha lo he ti pa ka sei do no mai hi ta ba hin sang ma chu Jesus Christian ni sei hi ta ba hin sang a chu angong changa su mai song ki khain pi khang le ki le lu le phazon te ati hi amo ading hi da ni ke pam de zengin angai ho en hi chi thu ki se ho hi muda nak am chang hi pul ngai lu za le gospel pu na za la hi so ke ti hi in head du kanomen chule ka ta san pun ka dem pun mi ta san na ki kum po te ti kam chang hin sei le ta bang lunggel nei ho ya ma sa pe na head du chu satan he pha sa ta ka hi tai ti na head du kanomen nei e jo adi lo kha chu ti mwa ki thim thei ki ti chu satan ni nei su lung mo nga hin na ya chu adi lo chu i he dai le i he lo chu sei do anga yen ke bo sen heta tang tel ni khat ni le yang hi pathin anga cho chi mo ke chang ki ding hi ti jong hi bon chaw wa head diu hi head diu kanomen ipizia hi tabang mo pu na hi ila anga mo ham ti tinga le ibon chaw pathin sim sa hi joi na hi ji pathin sim sa cha pathin khat cha mang tha dinga dei lo hi mang tha dinga dei lo cha pathin chun ingai lu su ke we ti ki chen ta ki langa hin na ya chu ama dan thu do na lam pi ho ama min su mon phone dinga hin kui man ho hi to zo sia ko na ikile wa chon sit lung haina inei tin diu pa chu pathin ba nui pum pi ko na hi jingai ya chu khat sa akida ha om lo na dinga chu pathinin ko na pha cho pi he na hi chu tu nei het tim ti ka sei do no mai ke pam he zengin ala ban chaw ke la he chilai mun hi ho lo in pathin thu i ve ovin satan thu phun a hi ti hi ki chin ta ni he tawin ele amuna ho hin akhang do theinai powin amuna ho in pathin lagaw thu phun ati tin la yowin ele hi chi pathin lagaw thu phun pathin jisu yang ama ta ong ki phung ati ta wen na hi chu mun thinga hi musi pathin tong ki mu to mul chunga chuni pese musi da din mun chu mun thingi na keng ko chu la tin lai chu
ya chu pathin hong ki phun nan la pathin hong namun chu mun thing chung nung pena ke ai ala hi chi mun thing chung nung pat I ho ni ta san amho context in sei ta ve pathin lagaw thi hong ki phun na mun khat chu lagaw ga ding a hi le hi chi lai pathin lagaw thing thu phun hi tia ta san khon lagaw ga aneu nam ti hi namu dan hin sei ta amo lagaw ga number 1 chu mi gi ding mi tha ding mat ding lagaw ga number 2 chu adem zo si hi e jon a si jat cha sai ding na amo min pachan chu amo min pachan chu zo thang ning na tai tom ning chu lagaw ga number 2 lagaw ga number 3 chu hobung zo si nui si ding pa kai na tun do hobung a ha cho zo si hi thilana tong he satanic e ti sa ding hi cho ta mong chon mo lagaw ga hin ting ta le amo lagaw ga number 4 chu bible ha cham kim poi ya chu ke man ke nai ki ti hi bible sang gil zo hi lagaw ga number 4 lagaw ga number 5 apino chim kholot ni mi sai sit lai chana amo ne nga hallelujah amen sap na ding hi cho mo lagaw ga ai bo adan ki thim him chom pon ya chu lagaw ga abon chakia alagaw gaw len ta hong mu non thela aga hong po do sun chu alei tola chi ho gen thei che wai che ai wa nga chu amuna apino kaw si ho thilawok mu ho che I cho ta mo na alagaw gai ta dang lo he lei tul khel bu lo alagaw gai ya chu vet ki se lang le ipia gospel machal na ding thu ki sei le wanui pumpin pathina ngai lut na aphun nan to ichlaya thilapu ki phuna pathin ke hong ti pa ki ti te ka thei ri chi mo om pon na iwet ni ngale pum hi ai thei lo jing jesu a hi ka ki ti get na lai pol a hong ye ka ki ti get na lai dok chi ki chip nei bo cho tu lai le Elijah yang hong yen ti diu na lai hi a zo phat le Peter hong yen ti ding o wana bible ka in pe mong taw hong ti pyo amen na ti ke diu cho ita bang chu hi oi ya chi ta mong chu ipia Satan mun out dan chu na Satan mun out dan chu ki chin ta ki langai ta ai chu to a hem pau khon bible hi acham kim poi bible kalwal tong thei pathi ni ta lep hem chu ai chu hung min che na chei na le bible yong ka pai mong taw an ti ni le chu amen an ti diu chu to azong akama ka pai mong tai ti lo wang wa alung kham ko mo le ai lo le akitil khona peno hu hi chi ku sim di ta khala pathin thui ta lo na bible pathin hai kum le kha bu bu som le bu gu bi sima phat man ding ta lo to amo la video viral ong chimu ta itian mi to na ki mi wa khuti sangin hi chi athu phono ti mai to le kha bu ke man khenai ti ding am na hi chi ko simu win tia ki til kho chu achu tia le hi chu bible sanga priority akhat na koina be sa na kha jang hin akamo wa ka pai pu yati wang wa ju sei bong wa alung thum wa he pompaya pe o hitai ti ang hi mu lo the om da sa dan wa pa I cho jo si cho mo ha gao ga I jing a dang poi o I chu het gao ga pathina la gao ga wan chu kipa lungmun thu ha ya ei ma chang ki ngai lu lo ti hoi hin ei le thu ha na an nei wa na het mo thu ma wa a thu hat lo si wa toy van le hola zoom di lam ta hola ching kholo jang ni sai bong in hi chi van le sinai thim gao lem na za na spiritualist tamta claim ki bor mi dim se cho zon ai wa amo loi hu ding do wa hi chinu hi pa khu chi ta mi sei si le koi ma ka kha lu cho ai wa chi lai ji le ya chi la pu la gao hi chom le cho mi yo si su zum ning mi yo si ba chai ding na amo se self glorification ki bowling china gao hi chang cho ya chu false prophet daute spiritualist amala ma ki claim ho moral jong a pha zo lo chu me ti choi bo chu ai social media I man dan we mo mong tong ai ho choi le adi lo now I sei di kin mo mong we cho ai le amo ding a chu kadi now ti wa adi now chu pathin to ko na phot chi du do tai cho to ai we mo mong tong mi khadin na di poita akal sun dan chu adi lo dan ni sei le nang chi ki ve tang na mi yang soi naนั่นเนี่ยผู้ยองป้อมแกมีกี่โมเลหิโจน่ะจิจู relation บ่ดานะเกี่ยว
ni ju pathin thu do na ge lo dem chi chong ki sei pha la noi langa hon amen ti ki jivin na lungda no ta kha che hu be mo ba kita bang lagaw Bible tu sei to amo tu sei ta hi tikal jang jung jing khan no men na hi chi ta bang het thelo wa hi chi chila ki chip na hi in pathina ko ni poi ti het thelo mi mo hi pathin a go lo la ko go dam ko ti chu god na chu koi sa hi na hi chu revelation le kha bu thu khum kha na chu simai le ichikal wala gaw thu ki sai kal wala a hab be uma jong le god na amu ding dan sai chu le ala do ala mangum jong le ala do dungja pathina chan la do ding dan nga sai a chu pya le hi chi khum kha na pathinin ai ta cha khum kha hi tan to hi bible kal wala na tong thei tia a hin lewa le kha bu khong ki so a hab be ta su la a chu tia le chun sei banga thu tan ni la wang hen a sei diu ma cha chom lo ding hi zengin hi choloi ata san ho ko ma pathin thu to ki kalda ta san lo ding hi chi lo ding hi tin khat hin sei pi la chon phan ti a ki chi penin chi he tivin ninu nga hi Jesus Christai ke ma wana ka chi to zo ting le na hagaw thieng ka hin sol pi ding na hi ve ati hi chen hagaw chong ting ta le ama chun pathin to ta yo sin na hil diu he ti cho ele zon bung som si gi chang som la si gi chi sim ting ale nang ma thui thu ta hi cho ya cho holy bible pathin thui di be pathin to ta Krista ke phon na chui hi chu pathin la gaw thing in Krista chan chin chu e hil thim wa pa mi ngai lut na le ami hu ing na mi him tia dinga to ogon a sim pen chu e mu sa wa hi cha chu pathin ngai lut na ye chi ni hi chi hu ing na ki pan thu phai za chu yo dinga thu ta chu hung ni ai na hi chi chu hagaw thing ipui wa il chen dingo pathin thu ta yo si chu he cham kim diu he ti ai la je su ni chi phat lai chu ke kong kit ding ke hi kong ke phon kit ding ko mi kong vil le ding hilaya kong le ringa ti kha loi hi chi ta sang Jesus Christian ki chen ta ke ma mi na hong zo si mi tam ta Krista ka hi hung ki ti ho zo si chu na ta san lo ding ho pin dan sunga ame atiwa hilaya ko me tiwa jong le hung hi bin ati chi hi bin ati ele chelaya thila pu chun ke ma Jesus ke hung ki tin ke cho tu lat latest pe na chu ita bang mingol mi chwe ki na lai cho chita san thei ding a chu ngai tu ding ai le Jesus Christian ke hita kong ki phon ding ati pon a hin la ke ta bang bonga hum ki phung ding khat me ti chu ama cha mang tha cha pa hi ti na second Thessalonica bung ni cha nga la ki chen tan sein koi mai chan ki lep la sai vin tha mong nang ma saning chu tiang ta la dan su si pa mang tha cha pa hum ki phung ding ai bo ve ti ya chu ki chen ta diabol zo ki phung le lia vanui le si pompi hi pathina ko na mi ho pui mang ding pathin to ki khan sa ding ti hi amana to ai jing ya chu je sui tun ke phong lo ding satan ong ke phong ding chu ding ta lagaw thingen bible to ta bongai pui ding ong bible to ta compromise bola thil dang khat zo a I focus su sifin bo ki ti pat chu thilana to he ti tu ne he chin ne ti ka sai do nu me hita bang Jesus Christa kam chang za kama sei pi din na hiwe ti zin lai cho twa warning a borna thu ko simai le I ma sei pi nung wai ta hute te ho wan cho alon ji jang chum lo ma hi tan tin pathi ni na chung over thu tan ding yang cho hi tan tin chilai thu chi sei kit le chilai thu chi sei kit le tong ki phun pa khu mi he mai po e bible chin mi koi ama mi na nga ki chei ho ti na hin tong ki phun pen hu mi e po e ti ki ji wai ta pang ki el clip lo na ai ma sol cha polin ki chen ta sei mi e lo le le ai den sei te mi e lo le alum pa chu le mong do ven na mi lo che bola lai chi lu sa sa pi sei ti patin nei sei ti kin mai theu na ti sei ai ya tu tha le mong ne ka ti la pu na kya ching khula mong cha mong si le tiu chula ai ya cho sol cha polin ke hing ka ting wana wan ti lo yong le ito ang ke pan thu pa kal wala hong se ya pathin ke yong ti ho yong cho ti nai cho ai subsit chang han ti chana subsit chang ha ti na lai subsit na cho a hi ma jing hi chi chung chang a hi pi ngai dan na yang pa kai sun chi hi nei ti ta wen ki chin ta cho to mo pan sa na le ong sei do ji ko galai pra peng peng nei hi vem hung phachi no wen amuna hung o wen ti hi chi ka lai ngai da ni pi na ne ya
Bible ke pho wa nga angong vai put le pa zo bo su dam mo hi ding hi cho su dam na ta bang di mung khoi ta win pathian to ki ti alung thim bam ta lo ya chu amo thila pu kom bel te ding khat a chu thili ti sap dan ka ai ngei tu na nei wa pathian to dop sang lo na wai jing na zo ya chu pathian tu dom sang an lang pathian tu ki ti thi man la ki cycle wala hi thu sei be de mom ta lo hi ya chu ka ti le wa nga angong vai put le ho chu ding ta le akil hilwa nga angong vai put ho chi bet tinga le bol da mo hila ding ai ti ho chi den mun chai tan su da mo hil bol da mo hil chu hi ta wi hi den mun chai ting ta le mi hi min i bol thei kal wal chu pathina da ke koi top ai ing tan ya chu tu na ai honi sei thei pe nu chu pathin tho ta ai chi hi ya a het team lo hon a het team te ding i pui nau chu i ho ki nei ngi dang adang i ma cham ke pam le zingi la chi ba nai sei do nom chu vi ver ho zo sin lo het di wa ka dei sa chu Jesus Christian chi hi na ti na muna i chi le pathin thu ngai lo ki da hi in ya chu i chi lo ya chu pathin cha i hi lo na ki lang a hi pu in i chi lo pa chun pathin cha di ta hi ti na pa hi asu la zo hi ti ang hi het du ka no me ne ya chu pa kai so yang chun satanin chang la so sa lang nen ti ho vel na pathin cha pa ne la hung chom han cross a konin nang mang ki hungin tu ti la ka ta san ding na hi we ti patip na na sei se pa kai so chun adon pui a phangeli ka gel ke lai ta in changla so ngi ba changla ki son ki ne no loi cho e jo o chu satana ko ne hi ya jo pakai son satana ko ne hi he ja cho pia hole di nga ti loi ya jo viver ho zo tin he do jo tunya hi chilai mun khu satan ki pun na thilana to na hi ti ki he chin se lai ta in chele he chin po ma thilai in hung pati win na tia jo ipi ka ki bol ding ham I chi lo ja jo pathin I ta chan na la samai poin I ta san na a idin na le pathin cha hi na zo chu ko hi le krista ha zo se chu thila ki khop na muna chi lo hi ti zong hin bon cha wa he du ka no me ne chule pathin chu iza kai bol the tiu cho a dei de ya na tong thei pa he tiu cho le mi muna ko ji wa amo ko a pathin pau ngan sil amo lo ki lo pen tu na mi ko ki ji cho chele a pathin pau cha de ya na tong thei ya mi hung te ding de le so neo bang cha ong te de hin control sa en ka ti cho kina ma ka dia kina ma ka ho sina kina ma ka tai to ma alung hal hin control sa en ka ti cho no ko mena ke ki doi ding ke pon yesana pathin pau je thil bol the le hin control sa awilang so neo cho alung timin control sa le tu la hin pol lu sa te ka ti cho e wang I ma cha bol thei di lo cho ki pau min po an hin se le ga in gal do khol min pathin cho mi hu hing na dinga khora chom pui ti na pathin ni lai ko ki phun na ding munin a dei thani adang a ki phun nom pui ti chu pathin hi lo ti na hi e chu wana pathin na hin mun thing pe na mai ta in chon sit na be neo khayang na lo me e la chon sit na muna chu a cha te ngai lu jaung kum hla hi tu le chitin nam tin van nui na he theina dinga amuna pathin cha te tu le ama al hagau thinga na amunum muna chi jinga hi ke chlai muna chon ka hung thei pui ka ko na muna hung ovin ti hi pathin kam chang he pui ti zongi e he deu ka no me I sei banga pathin mun danga ong ki phung nom pui hilai mun bo a ki phung e ta la chon pathin hi pui ti na hi ale hi chlai mun hi ve dai le ata sa no chon pathin ki phun mun thing ti na mai a hin satan te ha aman tam na pen mun hi tin kamu do ni gam song wa ding na chong le na zon hey hitabang ta pathin supernatural power extraordinary power pathin hi revelation ani ya ke phun ding ta le mi pi ang sunga za mai lai ta zon le phu ipi le ran ki phung khapon ama special person anga bo ni ki phung ngai bible ai Isu hen na sei jo din amingan si ti diam na prophet cho kom bo ki phung hi en chile mi pi zo chi dai ding rang ki phalo na lai bo we gam metarizarang kha distance gap na lai la cho ma hong ki phung ding mi pa ko ma chile mi pa cho hung ding in pathin ni chi se ye tan sei ding lai na ale to mo pathin hong ki phung pau ki zong le ta lung dot na ta kha chen sei lang nan sei nga lai le ahung ki zon do pat bo ki kama ibola pathin chu wana pana ahung kum la pa chu khin kap do hon lang na hi le ti ham pathin o kaza ti ki to om ai ti chun live coverage bol wang khon hi chi robot chunga khong ki phungai tan robot chu pya tu nya pungin zan le
ตายมีหยังจะ fix กินได้ซะปูมีซะปะทินละเกาที่อยู่พงเดียติว่าเลยหิจิไลตาจน live courage บัวโอหันลังอิตะบังอาจุปะทินหุงหำนะรบะสุงอาจุอิตะบัง condition อุมาหุงลุดหำจุเลรบะจุipitian John vantil to zanga kyo sei bonga vantil to face kyo wa jingka ni la la khoma hi a he to ga sei bonga cho live coverage khan ve na live coverage khan ve vantil hum kum la pa vantil izat hum kum la alim a mail to capture on lang hin ta do le chun ven hum kan ding da nei pa cham hun in ban jesu kamun amai be me tu thele ka za ki lo le chang chu ba sa ka to khom la ne ti to cham lun lo hi ngam cham lun zo hang san zo ka sa cho ching khulam sa ngai zo se le thing sa se ki chi se in cho cham lun zo ching khulam zo se wang ki chi zo lo we ya zo na I mean nang o jesu mu chu ke jesu mu to ki bang pon ke jesu chu amai be me nei aga di ki cham lun ai ji to ma chu ching khulam no se ngai chu Gabriel an cha miel pm oi pm tio cha het ngai chu la ya chu chi mu ni ngai ne witchcraft mo mo ngai bawin doi le kaw ki chi ma pathi min pana mi pi lem cha ve ai in ai tai bet ti ngai le ya chu inam pum pi hi bet ti ngai le ching khulam hi mi ngol mo mo i ve ti ki chin ta ei mu hi na mu hang san ta bible dom sang mi kha jong na hi in chule toy ki ho na no mi tam tan phat chom na ana nei ding ka ta san in chule hi chi ana via na ngai ho zo sen jong gmfdi ta san ho na ki mu da naw kam chang kha jong om point ama wang satan na to na le thila ki chip na hi adi poi tia adi lo dan ki se hi bovin no zo se hi ngai lut na ki nei su kv personal attack kha cha om point a system pathin ni ho dan pau le pathin imu dan pau adi poi hitabang hoi pathin thu pu nei poi ti hi holim na le ngai lu zala gospel burden zala cho kain sai khom han ai in phachum na na nei diu jong ka ta sa ni tun a chai na dingin evangelist sonyao atm speaker ama a hi na mai tu ne chilai muna ilawa hong ha thizin a chunga ke pa thu seivin ama in mi pi ho zo se dinga concluding remark nyau khat hin sai han lang ja chu tu ni phat ni chai du tan te le a chai na pena kan sai nom chu viewer a chai cha ngai ho zo si pathian pathina bu intin thilana to na hi email ma link pe na hi iman than dewa diabol ki chip na in inam pumpiu thagau hin khoila in kutin zo si sumang denga hong pa in chiding tal hi chia ki chim no thilangol si ke lot no hi anung na zui lai chanwa amang tha te ding pathin to ki khan te ding nei tin het diwai pathin chuna de dia na to hi tin no pathin in thila leng pa cho adawiya a hin ki phul sa ai tin no na leitula gachi ding thila ham pathinam ga chining ki te ho Michael Walti le tu pe in galai zo pi tawe ki te ho er pathin seten cho aman cha thelo nei sa am aman cha ja ku ki te hinga hin so le ki te ho pathin chu bible khallama na tong the bible in pathin bible ai pathin tho cham kim poi hi a chalei tu laung ki phung hi ki te ho pathina kon he amuna chin lang tia mi he ma mai rei gani pathin gaw wa ei ko na hi ki te ho ta bang ki no hi iwa nai le nui za umta ki da umta ei bawin seterin ki chin ta inam pumpi kuki propaganda kuki politics manga wangam chan sa krista ngai lu to ki khan sa ding ei gut wa hi cha ho chilha kaw ki bo se girls hi ta huin ko man sa ding ei gut hi je chun tu ni cha kon ke kang se di ben pathin lam bel su ke ti ben na tong ti ve dis tu na ka se do no e ka ki pa e me para pa chai chai hin ngai ho zo se pathini bon chawin pathai bu pi taw no